ste želeli da posjetite dvorce Francuske, ukoliko vas ovakva arhitektura privlači, dvorac Fantast je pravo mesto za obići. On se ne nalazi u zapadnoj Evropi, već u vojvođanskom gradu Bečeju. Dvorac Fantast sagradio je pripadnik najbogatije porodice u Vojvodini sa kraja 19. i početka 20. veka Bogdan Dunđerski. Dvorac nosi ime Fantast po njegovom čuvenom trkačkom konju koji je sahranjen na ovom imanju. Dvorac je rađen u stilu neogotike i neoklasicizma. Toranj i 4 ugaone kule pripadaju neogotici, a svečana sala i oba ulaza neoklasicizmu. Pored dvorca, na imanju se nalazi ergela, mali kaštel, park sa jezerom, kao i kapela u kojoj je sahranjen Bogdan Dunđerski. Mozaici na ulazu i ikonostas su delo čuvenog slikara Uroša Predića, koji je pored toga bio i Bogdanov veliki prijatelj. Jedna od zanimljivosti je da prema Bogdanovoj želji Bogorodica na ikonostasu nosi lik Mare Dinjački, njegove velike ljubavi. Kao i svaka palata, i ovaj dvorac je bio i ostao romantično mesto prepuno legendi. Posetite ga i otkrite raskoš i magiju ovog kompleksa. Hvala što nas pratite i vidimo se uskoro sa nekim novim pričama.